Amahoro cyane bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, Imana yo mwijuru ibaho umugisha cyane. Ni mwene so igira neza Divine, akaba ari ubwa mbere ubonye kino kiganiro, kaze cyane. Yesu Kristo aduhana umugisha. Uno musi rero nongeye kubazanira umushumba, umukozi w'Imana, pasiteri, niwe agiye kongera kutubwira ijambo ry'Imana kino gitondo. Mugiye rero kuza muramwumva cyane, impamvu muzoza muramwumva kenshi ndayibasobanurira, mushaka kwibaza ibibazo bitandukanye. Iri sengesho ryo mu gitondo, intego yaryo nyamukuru ni ugushishikariza abantu gusenga Imana mu gitondo, umuntu akavyukira mu maboko y'Imana. Hama ica kabiri ni ugushishikariza abantu kugira ngo twivyukiranye dukore cyane, kuko imisi iratujanye. Nico gituma abantu Imana yagiriye ubuntu tugomba kwivyukiranya, tugakora hakiri kare, tugakora imirimo y'Uhoraho, tugakora imirimo y'Uwiteka. Iyo dushoboye tukakora cyane kugira ngo twirishakira amakamba cyane twironderera ibitsibo, ni Yesu Kristo nahabwa icubahiro. Hanyuma ikindi ni uguhora ducanye kugira ngo umuriro uhore waka. Satani ntahwema kudutera, aguma agerageza ibinabiriya kugira ngo adufatishe. Twarabonye ko uko umuntu agihumeka, Satani aguma agerageza ibinabiriya kugira ngo amukubite hasi. Ni ukuvuga ngo iyo ugihumeka ntashobora kuba yo kwiyumvisha ko uwo mucika, aguma agerageza ibintu bitandukanye kugira ngo azogutahira. Ahora n'icizere ko ashaka kugutahira umwanya wari wose, akaguma ashaka hamenera kugira ngo ashobore kugukubita umwereka, wikubite hasi uve mu nzira y'Imana, canke agutere mu bundi buryo butandukanye abashe kugutahira. Yesu Kristo nadufashe cyane. Nico gituma rero muri iri sengesho buri munsi dushimangira cyane kumviriza ico Imana itubwira mu ijambo ryayo, kugira ngo tubandanye duterana intege muri runo rugendo, buke dufatana amaboko, tuzosanga twarageze mu ijuru. Hari igihe rero je mumenyereye ko tubana umunsi ku wundi, mba ntabashije kubona uko ntegura ibyo ndi bubagezeho mu buryo bwiza. Murazi ko biba bitoroshe namwe kugabura ibyera by'Imana, si ibintu byo gupfa gukora. Rero kugira ngo igikorwa c'Imana ntigihagarare, umuriro twatanguye gucana ntutuzimane. Niyo mpamvu umushumba, mukozi w'Imana, akunze kumba hafi cyane, akaza akabana natwe akatugaburira. Kandi Yesu Kristo amuha umugisha cyane kubw'umutima wo kwicisha bugufi Imana yamuhaye, Imana yo mwijuru zibimuhembere. Reka rero tumwumve. Ijambo ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, ngira ngo dusome muri uyu mwanya. Imana ikidutije umwuka wo guhumeka, ni amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cy'Abami, ibice 18 ku murongo wa 30. Igitabo cya mbere cy'Abami, ibice 18, dusome umurongo wa 30. Eliya ahera akabwira abantu bose ati, nimunyegere. Bose baramwegera, asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Umwami Imana dufashe. Dusubiremo. Eliya ahera akabwira abantu bose ati, nimunyegere. Bose baramwegera, asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Uwiteka Imana Nyiringabo ashyirwe hejuru. Ni mwene so muri Kristo, Mbanza Bigite Honeste, nshimiye Imana Data wa twese wongeye kuduha uyu mwanya mwiza kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Dusomye amagambo atari maremare kandi atari magufi. Dusanzemo inkuru z'umugabo witwa Eliya wasannye igicaniro cy'Uwiteka, ariko mbere yo kugisana yabwiye abantu ngo nibamwegere. Izi nkuru iyo uzisomye uhereye ku murongo wa 17, hatwereka Eliya abonana na Ahabu atuma abahanuzi ba Bayali. Nibwo Eliya yatumye abahanuzi ba Bayali ngo bahure ku musozi. Ntabwo nashatse kwinjira cyane mu mateka, ariko Isiraheli cyangwa ubwoko bw'Imana bwari bwarasubiye inyuma, bituma n'igicaniro cy'Uwiteka aho batambiraga ibitambo cyarasenyutse. Eliya afata icyemezo cyo kugisana
ndi kugira ngo iri jambo tugira ngo tuganire cyangwa turi kuganira nuko Imana ishaka ko umuntu yongera gusana ahasenyutse muri we. Eliya ngo yashatse amabuye 12 agereranywa n'imiryango 12 y'abana ba Isiraheli. Niko kubwira abantu tuti nimunyegere. Imana ishaka ko dusana ahantu hasenyutse. Abantu barasenyutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Covid yatumye imitima cyangwa ubugingo bw'abantu busenyuka. Amateka abantu bagiye banyuramo yatumye nabwo abantu basenyuka. Ariko dufatiye icyitegererezo kuri Eliya, yafashe icyemezo cyo gusana. Haleluya. Fata icyemezo cyo gusana kugira ngo izina ry'Imana ryongere ishyirwe hejuru. Arangije abwira ati nimunyegere. Yongera gusana igicaniro cy'Uwiteka. Mwene data, nshuti yanjye, aho uri uzumvira ijambo. Ese ntago wasenyutse? Ese ubuzima ubayemo ntibwatumye usenyuka? Ese bene so ntibatumye usenyuka? Ese bene wanyu ntibatumye usenyuka? Ariko Imana ivuganye nawe mu ijambo ryayo ngo haguruka wongere usane ahasenyutse. Imana ishimwe. Wagiraga urukundo ariko ubu rwarasenyutse. Wagiraga kwihangana byarasenyutse. Wagiraga kwirinda uyu munsi byarasenyutse. Wagiraga ibihe byo gusenga no kwegera Imana ariko uyu munsi uko igisaniro cyasenyutse, uyu munsi ibihe byo gusenga byabaye bike. Wakundaga inzu y'Imana ariko uyu munsi warasenyutse. Wumva byose ubifata nk'aho ari kimwe. Ariko Imana ishaka ko duhaguruka tukongera tugasana. Wabanaga n'abantu bose amahoro ariko wamaze gusenyuka, wamaze kwangirika. Abantu bose ubabona nk'aho ari abanzi, ubona nk'aho ari babi. Imana itugirire neza. Eliya asana igicaniro cy'Uwiteka. Mwene data, muvandimwe, inshuti, Imana ikeneye kusana. Nta kindi, guca bugufi ukareba aho wasenyutse, gusaba Imana imbabazi, kongera ukizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Noneho akaguha imbaraga zo kongera gusana. Wagiraga ibihe byiza muri wowe ariko warasenyutse. Wagiraga umunezero n'ibyishimo ukomora ku gakiza ariko uyu munsi uko wasenyutse wabaye umurakare, wabaye nk'abandi bose. Ariko Imana ishaka ko twongera gusana igicaniro cy'Uwiteka. Ndakwifuriza kuba maso, ndakwifuriza gusana ibyasenyutse. Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze umushumba wacu Pasiteri. Imana yo mu ijuru imuhe umugisha cyane, kandi Imana yo mu ijuru isubiza hakuye. Yesu Kristo adusane. Umuntu wese aho yasenyutse Imana imusane. Iri niryo sengesho turamukanye kino gitondo. Imana yo mu ijuru igendagende mu bantu bose bariko baratwumva, idusane aho twasenyutse. Yesu Kristo nabaho umugisha cyane. Nkuko rero dusanzwe tubigenza, tugiye kujana mu isengesho. Umuntu wese ahari asenge, udashaka kuzamura ijwi asengere mu mutima, tujane. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo turagushima. Uri Imana ugira neza, uri Imana yera kandi uragororotse. Ugize neza kino gitondo ku majambo y'ubugingo duhaye, Mana yo mu ijuru. None Yesu turaje ngo dusane. Umuntu wese Mana aho yasenyutse turakwinginze ngo dusane. Mwami wacu Yesu Kristo niwe wenyine ubishoboye. Umuntu wese Mana ariko aragutakira, ndakwinginze ugendagende. Wowe nyine ubona ibyina mu mitima yacu, udusane nyakubahwa. Hanyuma ucubana natwe, ushishikara utugirira neza Mana. Urakoze cyane, turagushimiye ku rukundo dukunda. Uturungikira Mwami Yesu Kristo amajambo yawe y'ubugingo uko bwije nuko bukeye, nuhabwe icubahiro.
kandi Imana si bisanzwe na gatoya ariko n'ubuntu tugiriwe nawe. None Yesu ndakwinginze ngo aya majambo tuza turabona yazigamire muri twebwe, uduhe kuyagendera mwami Yesu Kristo, ntituyasigaho tuyumviye. Hanyuma Mana turakwiragije uyu munsi wose nko dusanzwe tubigenza, utugirire neza, udufate ukuboko. Satani mwami wacu Yesu Kristo ntanezerwa no kubona tuguwe neza, kubona tubona ibyiza muri wewe no kubona tuguwe neza. Niyo mpamvu adutega imitego iniriya kugira ngo mwami Yesu Kristo tuburagiza tubuze amahoro. Mwami Imana data twese uri mwijwe turakwishingikirije Mana, uyu munsi dufata ukuboko tuje imbere Yesu Kristo. Umuriro wawe dutwikire, uturinde imyuka mibi n'abadayimoni, ufate miri kintu cyose mwami Yesu Kristo kito twifuriza ibyiza. Ndakweretse Mana abantu bagusenga afise ibi nabiriya bibagoye, ubagirire neza, ubarabana ijisho ry'imbabazi nkuko wama. Isigaye uri Imana ugira neza, umenya ibidukwiriye ukabiduhera ubuntu n'imbabazi, byose birabukushaka mu izina ryawe ugera Yesu Kristo umwami wacu ndabisabyemo, amena. Yesu Kristo abaho umugisha, murakoze cyane.